خیلی خوش به تماشاگر رونایی تیوی ده برنامه کی تایبت ده درباره روشا روجاوای کردستانی و باکور و جلات سوریه تایبت پشتین وان ایریشن جعلی حکومتا دمکی و لسر هرمی چبو دمان دمی ده اول هفکرنا بیستونه چلا و تبلیبونا ریوبریا خسر آنگو سازین ریوبریا خسر دنا و سازین حکومتا نوندیا شامیدم جوینا میونخ گو شانده که روجاوای کردستان تیدا بشدار بو و به الکلگه حکومت آدم کیا شامه توی جوینان بون اف مجارن هانا که امدوی برنامه ده هول بدن گو روناهی باویجن لسر و تیبت جی اف لحف کرن چوا به ریوه دچه هفپیوینا ما به هف سروکا دسته تیکرین در ویاری و بریا خسر رزدار الهام احمد رزدار الهام دنباش دیمنی گو در کت پیش جواکی او صافیم کرد یعنی رای گشتی نتنیا روج آوا گو ایدی جنهاوشون دوی مجارا تبلیبون انا زوتر چبه و هناك اشارات گو روش ارینیا ون بفیرنگی شروع دکن يعني او تبلیبون الميونخ تشيبو بشانده كي هفبش ما خواست ام ديمانك وصاب بدن دیمنک جگشتی یعنی رای گشتی و رای سوریجی ام و مساج بدن کو ده چرچوا قبول کرنا متقابل یهفدو ام آمدنه یعنی ده صاحین ناف دولتی ده جی تمثیل که هفبش وری کرن دوی چرچوه ده مساجین هفبش ورن داین ده درباری باش کرنا روشا سوری ده ام تف بخبتن ما خواست ام مساج کوسا بدن و هنجی ام دوی نیرنی دانه کو ام آمدنه یعنی جبو سر راست کرن روشا سوری و باش کرن وی یک هلوستی به هفدورا بخابتن لی شیوازی کو قبول کرن که متقابل چی ببین هف پاریک هبه بله تبلیجی ام دمت به مد خواست اف خواستک دو عالی بو یعنی نونرین حکومتا دمکیا شامیجی همان فکر بون جبر گود داخویانی که جعلی وزیر کار دروی امریکی ده درکت کنگره چپمانی ده اف گود گم حکومت دمکی تنی پیشوازی نکر حتانی کردجی دناو ده جی خو گردن لورد کاری به دهازه ترجمه زلال که دانوستاندنی ما هبون لگل نونری امریکا بری چونیجی دما چونیجی هم دانوستاندن هبون وانا ام آگاهدار کرن یعنی گوتن داخازا ما اوه هرالده جعلی شامی رو جی گوتنه کوب شانده که هفبش جوین ورن کرن به تایبت جبودی تنا وزیر کاری دروی امریکایی دوی چرچوه دو داخازک چی بو اما اساس یه مجی برانبر وی داخازه تو اوکن تو هلوستك ما جدا نیم بو حتی اموان امرونشتن نقاش کر امو شامه وزیر کاری درو ما نقاش کر یعنی درباری هفدیتنا دوی چاوه جوین وی بچه شیوازی بین رو خستن کرن نرینی ما هفبش هبونه اف لمیونی خبریا وینا که جبو چونه دانوستاندن تنبو بری چونه دانوستاندن اساس یعنی وخواندن دمک پرکندا چی بو يعني روجين داوي بو آمده كاريان ميونخ دهات كرن دوی چرجوه ده ایدی همان پر بشکل کی لزگین آمده کاری چی بو و چوین چی بو حتی شام جی هات آگادار کرن کو چوینک مهی و ویش وازی ام درکتن لی پشتی وی ام نزانن یعنی ایدی راضی بون نراضی بون ده درباری بشدار بونه ده از تخمین دکم احتمال نیرنین جدا هبون نرین جدا یعنی دیمنی گودر که دیس از ببیجم کاریا گو لور دامشاندن و سوریا جالی جقناقی که درباسی قناقی که جدا کر حتی آنها هر کاری هاتو بو کرن جالی حکومت کی گو تنب سر حد تشوه یعنی سر ام بیجن عالیه کی سیاسی یعنی جالی کی تنی سوری ده هاتو بو مشاندن ایدی افنا هف پاریتی ده هبو هناك الديجي في هاف باري ديجي جون بشك ج ريفبريا سوريا بن دركتن نرازيبون كبيرنجي هبو يعني بري ام دركفن ما شام آگاهدار كر جبو چونه و ام دركتن يعني جبالكو برد زمانك تنگ دا اف چوين بيكات لور برسيف ما گرتبو كو داخاز هاتبو كرنج شرع كو چوين چينه و حتى ام هفدو فين بكن يعني جي ام لهفدو بكن
دوی واریدا او کوسا نینه يعني ام تشوبون قد يابو ويكجي ام السرچل هفده بكن يعني پیمانک نافبر مده هیه و پیمانا گاف بگاف بکتی بشک مایه بشتاربونا حکومتی و بریارن سوری پیشاروجی چه ببه مسئله دستور مسئله حکومتی تمثیل واناجی يعني خالك پیمانه گرک پیکوره دوی واریدا وصا تم بنیت نباش نزیک بوین راست نابه دماغو تبلیغونه که حقیقی چی بو تشارکی یعنی هف بشی چی بو همو تیکلین ایکو ام يعني دانستاندنی مهنم کارن تخن خدمت سوریه که جبو همو سوریا يعني جبو همو پیکاتین ای سوری تدا جان دکن جبو یا دوی واریدا يعني مسألة تبلیغونه جواتن بویشی وازی يعني تشاوا امي كارب النفط تنسيقه كي باشتر ضب ماشن جوي راجي ام فكرين ليد بي تبليبونا ماج او هبه يعني نونيرتيا ود بريا شامل هبه دبي او تمثيل حقيقي هبه حتى نا هين بروبلم مثلا بله باشد اشارت بيكر مجارا بيك انينا الهفكرني چه زحمت انها بيشي هنا يعني أزمونة كي نقلك قشبين يا الهفكرين بحكومة آدم كيرة هي ده أداري هاتا بن بيكرين بشترا يا شيخ مقصود وشرفي هاتا بن بيكرين ووصا دوام كر أف الهفكرنا بيستو نهي تشلا زحمتين اللي بيشيا ويتشنا زحمتي أوكو ده بيمان ده حمي خالن كو مالسر لهفد كربو خال حمي حطبناها نمشيانا لسر هناك مجارة تركيز هي مجاري اي أولكارية مجاري اي لشكرية مجاري اي إدارينا حتى اي إدارية كو بيوست بوما بيوست يعني تدا غافورن آويتن أوانا جهين سكينين مثلا پنابرا وغيرا پنابرا هين سكينين أصدنجي يك أون يعني خطابة كراهية يعني خطابة دجبرتية دناف جواك عرب دا هي دا أستا جور دايه و پرش بويته رجاندن و فياجي خطره و اف نقاش نكرگو اجد علي امبيشن رجعنا فرمية حكومة دمكي وتي كرن زيادة بله افيا قالك جار هاتي زمان وانا قلتي اميل سربس هكنن فقط د براتيك دا قاف ناين آويتن يعني اوكو صحيح يك جي آستانجي مجاري هشمندية يعني هشمندية كو ام چاوي پیمانه تخن براتيكي دباك مثلا د ميكانيزم دا آليات دا برسكريك در بكبن اما كو ديالوج بردوام به وان برسكريك حميج اعتراض بن باشا اف امبيجن برزجريكين جوهنا انها نخلي دي تجي هنا يعني بالج بواتك شاندن مجارين استاب تشك بوينا هيزن باراستني او توغاين قصدا مجارين پرورده مجارين جن اوانا بيچاو ورن چاره سر کرن گاف دوا دهاتنا اويتن يعني جي هين دس بينا كريا امبيجن او خالن طيبت يعني ايجو نلهف كرن لسري هي نهاد مجاري ليش كريدا يعني جنودا لوقتين افكرن هر هذا وقت كل لواء هبه ويتشكي وانجي هبه يعني لواءك بيتشك ويتشبكي يعني تاني نابع الاشكار قافا كل تشكي ويتنبه فيا جنودا تين افكرن ايدي زرافيه ويتشنن از بخون ند حمو زرافيه كي هبوج عليه وزير کار دروده گو گرگ شیبانی گرگ چک گران بین را دست کرن يعني او توغاين قصد يوغا گو گرگ بچک سويكي اف نقاش هندرينن يعني وزير کار دروده چگوتي چاوا بويا ما اف نقاش هندرينن كوميسيون بخود ناف هفتا نقاش اويتكن در وی مجاري جن مجاري كي پر جديه يعني بشتاربونا جنه ج نافندن بريارا ج سياسات را ج قادن جيان را لقالوان هناك سينور داره بيربلز سينور داره فقط لجمع يعني حمي قادن بيشوي فكريه بشتاربونا جن بر اكتيفه ديرا افيا استنجه يعني انا سيستم ماي هفسروكاتي هي لقال دولتي
اف سیستم تونه ایدی ویژن به چه شوازی بشتار ببینا پرسکری کرد بشتار بونا یا پجیج ارتش را مثلا الجمعنا تونه الجمع هیا اویا پرسکری کرد وانا پیوستی به دیالوگ زیده مجرد یه پجیل نه حتی در باز کردن لحظه کردن سر چه نبود گوید نافتوگاین او هین در روجه بده هین روجه بده هین حسم نبویه یعنی نقاش و داوی نبویه خب متخصص ویژه برسه بکم هبونا و بخوا ده شانده سوری ده لکیلکا فرمانداری گشتی حزب سوریا دموکراتیک مظلوم عبده و لکیلکا شیبانی ده هفدیتنا ده تمثیل که آستا که بلند بو یکم جارا پشتی روخاندنا رژیم عباس در دکوی پیش و حکومت بریان ها جنک يعني تمثيل سوري نكريا اف هبونا و تایبت مندیه کی شانده روجاوای کردستان بو یان جه دکاره ایدی به وکی دستپیک که جبو حکومت دمکی و جبو سوریا بگشتی به در فداین ریوکرن لپیشی آجنه يعني اما هيفي دكن ببا نمونه يبيش روجين تبليبون آجنه پر اكتيف هبه حمو شانده و حمو قادين سياسته ده ام في هيفي دكن لقالكو براسي زحمتي ويهنن برسكريكي ويهنن يعني حطاه كو دستور سوري دا يعني اوا جشتي دستور جشتي سوري دا افيا مسوغر نبه بشتاربونا جنوي زحمتي تيدا قالك زيده هبن فقط اف بشتاربونا ما شاندا روجاوا بو يعني وقتا كو الوي داريم آمده بون حمي شاندين روجاوا دا حتى نتهني جن بشتار بيشنگه يعني شاندين كو جن روجاوا درد كبن تكوشينا وي دوام ببيج بوكو روشا جن دندري سوري گشتي دا يعني ما في وي مسوغر بن گریدای روشا هندرین و الهفکرنی مجارا کوچبرا جگلک مجارا که هست یارو تکرر بیجه سرانسری سوریه کرد لسر اساس ناسنامه هاتن کوچبر کرن یعنی پاکش کرنه که اتنیکی چه بویم ام بخوازن نخوازن اف وگر گلک گرنگا لی دیسه جی گرانتیا وگرک به اولا بر روشا ارتش و گروپین چکدارین دنوا حکومتی ده گلک مترسی داره نجبو ولاتیان نجبو جهانی افیک دیگوتن افی چاوا چه بی و آلین چاو دیر هبن تنبن و وگره که چاو اولا بی پیدا کرن يعني چاودير باور ناكم مسألة چاودير تيبت بيجن واجده ام دشوبينن ليدان وستاندني مال قال سازين نتوي يكوي چي بونه تيبت جبو آلي كاري كرن بجي كرنا خلقه ده لقال شامي جي قالك يعني هما همي جوين و بيماني قواتن امزا كرن حميو دا جي هيا جبو وقرا اولا خلقه حريمي و چونيش باتفاق چه ده يعني وصا تك آلي چه نابه يعني باتفاق خلق كرك وقرن يعني دوی وارده وصا شوازي ريفا برنا مثلا عفرين دبي خلقي ويب ريفا ببن يعني دناف ريفا برياوي دا دناف هزي ويني أولا كاري خلقي عفريني بخود تدابن وصا في شوازي أو بخو كاربن تمثيلا خبكن وك هرمين دن حمي يعني وك هرمين سوريان جيان بيجن بارزگاهن اي سوري دن گشتي لورجي دبي همان شواز بيان بله درباره ستاتوی روجاوا دا نها وک يعني خواست نوسا بدن نشاندن وکی گو ایدل ویدر ستاتوی کی نما هر تشت ایدی گرک خوهل وشینه و به رباز اما يعني جي بترزمه هرمين كرداجي هرمين باكور روجاوا جي ورن بري وبرين ون چوال وی کدنرن و اف ستاتویا روجاوا هي د آلین ناف دولتی ده چقاست قبول کرن يعني گلک داخویانیین گو گرک تبت مندیا کرده هبن کرد خبره و ببن مدیتن لی ویر رنگ وی ستاتوی شکل وی بچلوه نه افری و بریا گلوه داری هات آوا کرن و بسالا هرم بری و بر اساس آلیه ناف دولتی نه نمونه که ندهات قبول کرن بروفا جیوه دستک جوه نمونه را گلک زیده هبو يعني مثلا دولت يانجي امبيجن ولات يانجي واكين ناف دولتي ويجبوي چه لديجي
رولا جن و آزادیا وی و بشدار بونا وی ویش بوی چل دجوی درکبن وهانینه پررنگی دنا آره ویستن ده مثلا پررنگی بونا ویش بوی چل دجی چاندا کردی بن مثلا وی چما دجبریه بکن کرد بناسنامه خو به تبلیبونا خو به اراده خو بشتاری وی جواکه ببین بشتاری وی دولتی ببین ویش بوی چل دجوی بن نه دجن يعني فقط پرسکریک چیه؟ یعنی دمجاری اوی دا دمجاری سیستمک وها دموکراتیک دا ایکو دیرک یعنی کرده هر تمش بو خود تهدید دبینن اوانا دجبر يعني مینا دولت ترکیه مثلا امو ساجی دبینن يعني ایکو هری زیده تر اف تجربه اف نمونه خسته روژه یک جی دولت ترکیه يعني ايجو تنري ناو د آلي ناف دولتي ده هولدانك ايجو في نموني ج اورتيراكن بشكل وساطنا بو لأف بإصرار دخوازة دولتا تركو يعني دولت تركيا رولا ويت تيدا قلك البيش بو أبزانن يعني لوبيا كومشانت بريكور جاندن ضغطك والسر دولتك سر سوري ضغطك ودامشاندن يعني أبويا قاف مشو باندو و پر ديار بو البرچاو بو رولوي جبوكو جهولي راكي عسكري إيرشكر سر عفرين لسر سريكاني منبج وهرمين دن تفي دبلوماتيك أو قصة دجبريا خو نشان دا وبحمي آليا را آخذ جبوكو واتي كليماني ناف دولتي قطبك جبو دستكا كواليسيونيش قصة را قطبك بحمي شي وازا يعني إمكانه درفت حمي خستن حركة جبوكو في نمونج أو سراكي يكش دولة تركيا مذكرنا فيل هفكرنا داوي تركيا تدا آلية كي مخاطبية دانو ستاندني بو وصاحات ناس كره جبو هنا كي سردانا ويا ميوني خيجي ديسا بحثا تركيا وكي قو تركيا أري كربي دبن چارچو ويا قو غرق الفيديو هنا ايقو بجدار ببن همي اندام ناتوي أري كربن وهن تشتين وصاحاتن قوتن چقاس تركيا رازي بو جوي چوناوا آداوي يك ديترجي يكسر بتركيا ردان وستاندن جبو اگربسته جبو الهفكرنا كدنا برا سوريا ده إدي روشا سوري وك ولا دخي تشي عصده ده يعني استخمين ناكم تركي تام أريكر بيجبو چونما بشك هي د تركيا دا ايكو براستي دجبريتك بشك هي ايكو كتي ناف بيواجوا ديالوج و آشتيه و بشيوازكي يعني دخازن في برسكريكا چار سر ببه لي بشك هي خورته جي نافا دولت دا ايكو ناخوز يعني برزيدا دجبريه دكن وحتى الضغطي لسر حكومة السوري دكن داكو يعني نافبر ما وفي حكومة دجي برسكريك چار سر نبه ديالوج سر نكبه حتى بيجن يعني وك ما في كردا مسوگر نبه دوی وارد هولدانی وان پر جدینه و یک جی ایک بو سبب وی ایرشین وی داوی درکتیه و قردینه کرم و شره او باشی ای آلیگری شر دهندری ترکیه دا رولوان پر برچاف شیم بر بواره او کسین لسر کارن هین لسر وی دجمناتیه لسر هولدانین قرکرنی دوام دکن يعني بواتای كديتر مترسيا شر لسر هريمه ما لسر جواكا ما هين دوام دكي او هين هيا دم داخوانية نوصا نرم ددن لي بجيشتي قف خارنه انا هاجي او خطري هين هنا بردوامن ودشوبينم پر جنيزا جبوكو بتشي وازي بترنجي كرد لفي داري نبن خودي ماف لسر کارن و خباتا خوشی بردوام دکن يعني حمو اللوبيا خو حمو شبكي خوي شر و دان و ستاندن حركات دن تاك چه است مرو دکاره ببیجه اف شری داوی لسر و بریا خسر شری ترکیه بو دناف سوریا دا پیدا کردن جل سر سوریا فرض کرد وصا از دکارم بیجم مثلا پیمان ده آداره
آکو هات امضا کردن مثلا دست پی که داخویانی وان درکتن نرازی بون و سوک شوقی دا بون پشت را وقتا کش هنک شرحاوی شیرووا پیمانش عالی شامه دا جوان را هات کردن وصا وک رازی بون آخو نشان دان جویشون دا جی پر زیده دناف دا بون یعنی تشتێک و ئەم شام لەسەر لە هەفتوو دکن دەدمەیزاند یعنی پشتی وێ یا ئەرێ یان نا ئەوەک دەردەکەت یعنی هەلوەستێکوان دەهاتە دیارکردن و داخوێنیان خۆدا هەر دایم گەف هات خوارن یعنی بە تو جاری حتا کوێ شەڕێ داوی دەرکەتیژی وەزارەتا پاراستنê کارê derva bi rengekî aşkere tim dawa şer kirin û binda rêxistin kirin yani ji bo ku va گروپین ای گریدای وان دنوا ارتشا سوری دا یعنی او بکن تخن حرکت همو او خو یعنی امکان خو دنوا وزارت پاراستنا سوری دا باشه بود صدمه ویشر بله یعنی مرود کاری بیشی نهاج دانستاندن هیا دیسجی ندوره گو آماده کاری ایشه نودکن أنا هاجي أو هنن يعني أف نتجاوب شامي ده مثلا بيمانه ده يعني شيء أم بيجن جراني كرن جران قاف أفيتن إشارة كده ده در وی خطابا دجبری آکود ناف جواک عرب ده تیمه شاندنه اویاجی إشارتك دنکو ناخازن روش هیدی ببه يعني اف باستقراري هر بردوام ببي وجارك ديجي يعني بتشي وازي بيكو كرد بكار بالنفس بقرن تشي وازي كيد نافا فيري بليدا جه بقرن ناخازن رنگي كوج بو كردا مناسب دبينن گنجاف دبينن دبيجن كرد يكون اصلا خو انكار بكي دكاره د ريفابيليه د جه بقره ودكاري لجي خوشيان بكي كرد يكون اصلا خو انكار بكي السربي أساسي يعني أو كرد جبوان تي قبول كرن أما كردي كو راسي يعني هنديك ما في جبو خوازي بيجي أفيا درفي أوي درفي راسي حركات دكي ودجبرة دبيجي جبوجي أو دكي يعني هاول ديك وجور تيراكي يعني دفي وريدة أوك هي مجاري إيه تيبت سر مثلا كرد وعرب يعني أف هاوداني درخستناش انتو خوست از بس بكم راستي ها گله کار جوی راحت کردن مرود کاری بیجه ودگری هین دما رژیم باعث و حتی روزمه ایروجی هین اف دوام که هودانا آنینا برانبری هف دیجبر بوین پیدا کردن شری نفخوید نبرا کرد و عرب دا پیدا کردن لیم دزانن گو جواک عرب بشه که مزن جه جبوی شریجن حاضره و کردارد نوه پاریه ده ریوبریه حرمه دیجی ایرو جنوبرا هگرم ببیجن دیزاین کرنا تکلیا کرد و عربا تکلیا بیکاتین حرمه بگشتی سوریان ارمان بیکاتا هنه چتی خواستن چت که سر ملی و دوک ریوبریه خواستر تمام دمیده برپسیاری شامی جد وی درباره ده چی ده في دم شهر ده يعني دم بهوري ده يعني اوك برزي ده شرخك يعني برچبونك كت تيكلي جلا جواكان كرد يعني قاوا كو بناسنامه خول سر آخا خو جيان بكي ناتي معنا كو گرك دجبر بكاتين دنره راستيك هي ايفي هرمي كرد وعرب ناو هفدا جيان دكن يعني گندك عربة گندك كرده گندك سوريانة گندك يدن يعني زيدا جو ديموغرافياوي كتيا ناو هفدو ده هناك بزانبون هات كرن يعني وك جوهرتنا ديموغرافي جالي سيستم دا جالي دولة دا دما أسد دا هاتي وجوهرت اف جوهرتنا هرشي بويا ليد انجام دا كتن ناو هف يعني فيشي وزي خطابك دركت في داويدا خطابك دجبريك وجرك كرد وعرب بالصلاة بهف دورة نافا الشر كده بنكو خلاص نبي يعني هولدان أفو لي كو أم راستي وصالي مزابكن بروجا كو لفي داري هات أفكرن بروجا كريل بيشي في شري قرت
اف شر وی داویه بزوراکی هات درخستن یعنی هات فرض کرن لسر عربا جی لسر کردا جی هات فرض کرن جبوی اموسا او نکن کو سانکی اشتا عرب حمی خاینن به ویشی وزیشی رو فکرن و گاوا کتب ام وید بیجن تی معنا کو گرک به سالا لسر وی جغرافیا ام بکبن ناور شرکی دم دریج به هفدورا یا برووا جیوه کرد شرطك أساسية كل سر آخا خو بناسنما خو بزمان خو بديروكا خو بهبونا خو جيان بكي مجبورة وقرك دنافا رنگی که خسربونا جواکا خوشی دبی پاراستی بمینه لی دناف تیکیلیه که جیرانتی تیکیلیه که گلان به هفدورا چاوکو عرب ناسنامه خوشیان دکی کرجید به ناسنامه خوشیان بک یعنی خودی همان ماف بن لسروی جغرافیه جار یعنی خسربونه داجی جواکا کرد دکاره خوری خستن بکن ده دستور دا يعني اوك دركتي مرسومك دركتي ببي دستور ما في كردا خب پرورده کرن و پرورده دیتن بزمان دایکی اویا 2 ساعت نه اوكي يعني نه مجاري يعني زمان كردي نه زمان كي اجنبيه كو بيجي 2 ساعت تاني يعني فيا دبي سر راست کرن و ببي ماده کی دستور نقاش درباره وی خالته بده گهای کودری جبر راستی گلک جواک ده پرسه یعنی مجارا پرورده بزمان کردی جواک جره گلک هستیاره اوهین دست بی نبویه نورمال گرک کمیسیون کوره وزیر ای پرورده گرک وره لگل دسته پرورده رونن بیکاری ماشینن و مجاری ای پرورده سیاقتک جروری دیتن یک جی شهادین کو حتی نهاج زانینگه و دبستان ای خسری درچونه وان شهاده گری که مصادقات سرچیبی یعنی ورن قبول کرد ورن اری کرد جبوی دوی چرچوی دا یعنی ده مجاری آرامی جواک ده و صادبه گاوا کو جواک لسر ماف و ناسنامین خو وک اعترافک پیوری کرن او برحتي دكاره بيجي ازجي بشكي في دولتنا اف دولتها منجي يعني دفي تشرشبه دكاري وانا بيجي اما كو هرتم انكار كري بي ما في وي كيم ورديتن كسايتو وي بيبچوك خستن او بتجاري نكاري سيستمك يوصل دولته خود دولتك وصل ببينه همان وقت بجواك عرب ردنا و آرامی داشبوكو بيجي دبي عرب جي بيشي وزي الكردان ميزبكن وكرد جي بيشي وزي العربة ميزبكن بروفا جيوي وشر هر دايم هندرين تشيبه وتجاري جي استقرار الهرم آوانا بي نايا واكر بله وگرن هفدیتنین وی میشنی چبون هم وزیر کار دروی امریکی را گلو اف ستاتویا روش آوا تبیت من دیا کرده حتی بچه آسته هات نقاش کردن دما اوه دبیجن تصور آوا نری نواج بوی کی چیه ادوم جی زاگونا پاراستنا کرده گو کتا روجوا کنگرس امریکی ده هن آلید بیشن بیشتی اول هفکرنا چه بوی وکی اگر بست چه بو دبیگو ایدی نما جدی وره نقاش کردن و پیوستی پینه دیتن آلین پیوندیدار لنسیگرام بخون پیره رونشتن چند کنگرسمان اندیتر چقاس وی بردوام بکن ده پیشکشی و اری کرنا و زاگونه دا و بحثا فرح کرنا و گوه به زاگونه پاراستنا پیکاتین سوری نها يعني دانوستاندن يانجي جويني كل ميونخي تشي بون اساس جويني كن بون يعني سواك كن مساج داينا جهر دو آليا دا اوانا بيشتي دور دا هم جبو پیمانا كوهاتي امزا کرن يعني وصا مديد دهندر وان جوينا دا في پیمان وك بوي ستونك كو جواتا ناف دولتي بيشتي خود سپيرني دا کود هندری سوری دا سیستم کنو چه به سوریه کنو به آوا کرن دستور کنو هبه
ev peyman bibe bingehê aramî bingehê netew bibin xwedî maf yani wek ew wisa lê tê meyzandin û serkeftina wê pêkanîndina wê me dîtkî pir bi ziravî şûpandine yani wisa dûrî ew ê nînin gav bi gav şûpandine û va sûza jî dan gotin em ê cardin bişûpînin û em ê nav danûstandina de bin û em ê hewl bidin giranî bidin ji bo ku pêk were ser erdê. Ama mekanîzmeke taybet ji bo vê bi rastî nîne yani mekanîzmeke ê şûpandinê û ya komîsyonek derbixînin wê çawa bikin nîne. Lê bi bîr anîn yani gotin cezayên şartlî cezayên ser Sûrî hebûn bi şart rabûne. Gava ku carekî dî hewldanê şer yan jî êrişan hebe ev ceza nû de vediger. Ji aliyê hinek aliye de van tişta me bihîstin. û dervî wê ji bo mijarî biryara parastina Kurd yani ev pêşnûmaya ku di Kongresa Amerîkî de danûstandina wê heye şaş femkirinek jê re heye bi rastî yani wek sankî eger va peymana me ecele nekiriba belkî ew biryara derketiba ji Kongresê newsaye. Ev pêşnûme biryar belkî zaman dixwe heta ku derdikeve. Danûstandinê me li gel Lindsey Graham li gel hinek kongresmenê din, senatorê din hebûn di dema şer de heta wexta ku ev biryara ev pêşnûme biryar de hat nîqaşkirin jî danûstandinê me hebûn. Heta ji Lindsey Graham bi xwe jî me bihîst yani got vê peymana tiştekî baş e hûn dikarin ew bikin lê got ez ê pêşniyara xwe de berdewam bikim yani tiştê ku ji me re hat gotin. Ji bo vê dibe mesela piştgirî destek ji vê biryarê re hebe. Ji vê pêşnûme biryarê re heta ku ji Kongresê derbikeve ev ya pir giring e ku me re ser asta gelêrî û diplomasî dibe. Pêwîst e Yekîtî Ewropa li meclisa ewlekariya navdewletî mesela biryarên baş derketin destekek baş e ji bo Kurdan. Yani heta ku ev dewleta bibe dewletek demokratîk bîle yan jî guhertinek tê de çê bibe bîle biryarê wisa ji bo netewa giringin yani ji bo Kurda giringin em ser vêna pir ciddî em kar û xebatekî bidin meşandin bila Kongresê de ev ya bimeşe Yekîtî Ewropa bimeşe ev ya rengekî dibe garantî ji bo parastina civakin. Mesela wextekî ji bo îzdiya biryarek wisa derket baş bûna ji bo Kurda biryarek wisa derkeve baş e dibe bir ser kar bike yani peymana me ne dijberî vê pêşnûma biryarê dixwaze me bêjim. Piştgirêkî berbiçav belkî hinekî dereng helwesta navdewletî piştî êrişekî berfirehel ser rêveberiya xwe ser hat lê gelek helwestên xurt jî ji bo Kurda û ji bo Rojavayê Kurdistanê derketin pêş. Mekanîzmeyeke ku ev helwest bibin geran yanî wekî damin êriş dubare nebin yan jî ev li hevkirinê ku hene biçin serî tiştekî wisa dortê de heye. Nîne na tiştekî wisa tune. Yani tu taraf nabêje ez garantorim. Tenê serok komarê ê Fransayê her car dibêje helenî jî dibêje wir jî ji me re got ez dibim garantorekî siyasî ji bo pêkanîndina vê peymanê. Lê di esas de şûpandin û danûstandinên heyî jî bi şêwazekî yani ev rolê vê garantî dikare bilîze. Tiştê dawî dixwazim pirs bikim ku civaka rojava ji ber gelek sedema serbestberdana Daişiyan tevgerên li ser sînor navbera Sûrî û Iraqê de tecrübeya bi hikûmeta demkî re mudaxeleya Tirkiyeyê hemî metirsiyekî li cem civakê di dê peyda kirin û civak niha di nava seferberiya giştî de ye. Ev giringiya berdewamiya vê seferberiyê hetanî rewş daha aram bibê ev li hevkirin pêk werin hûn çi qasî erênî dibînin. Yani bi rastî ev xeteriyek û cardin şer derbikeve hene li ber çavin yani vêna em wisa sankî her tişt qediya temam bû dibe kes wisa nefikire. Tehlike hene, xeterî hene dibe mirov hîn jî divî warî da hişyar be ji nêz da bişûpîne yani bangek tenê bîle dibe bibe sebebê serhildanên mezin.
ام هول بدن يعني آلية خدا حتى نه هولدان ما تفجيف پیمانه کو هاتیه امضا کرن بلاش بو يعني ام كاربن ريل بيشي قركرني بقرن و ام بيجهنن آجر بس هيك و ام كاربن دانو ستاندنا بكن يعني السيرفي أساسي أو تشيبو لي أفياهن جارانتينا بويا جبوه دبيك يعني دبي وريدا شو باندنا كبرجنيز ذهبه و ام سر كاربن تيبات آلية بيواندي تيكلين دروا مثلا دانو ستاندنا ده هر وها چالاكين كو دهاتن كرن ده وقت کو بخواستن تا يعني بتردد ده نوا أبي دابن نوا چالاكيا دابن جبر کو ما ديت يعني دوی بيواجوها بهوري دا ضغطك برمزن شكر جبو كردا بو جبو باراستنا كردا بو سيبر يعني بو سيبرك جبو باراستنا كردا جبرو شون دا جيه وصابه روحكي قالك أصلا بلندا جيكي تي واتفاقي دركتورته وكو تشاوا جواكا كرد بيجي حمونا كوكي شون خود هلا و د يك قنال دا بهف دورا چالاك بون و باندورا خل سر رايا گشتي كر وجدانا مروواهي خسته حركته و السربي أساسي پشتگیریا كرد دا أصلا جور دا دركتورته بفي روحي و بردوام كرن قلق گرینگه گهندانا شر تیبت بشی وازکی پر خراب تیمشاندن وکسان که اشته هنک هنه سببن کو و مثلا بشی وازی در که و ارتیان و ایرشاد چی ببن اویا شر تیبتن برنگه کی پر تیبت دخوازن وی روحی یکی تی اتفاقی کو چی بود خوازن جو ارتی راکن ام جوی را هشیار بن و ام براستی کار بن ده خطا خوی نتوی گشتی ده بردوام بکن گلک سپاس دکم گوته دم خوش با موقعتاند مالی آوا سپاس باش سپاس بری بینر هنجال فرام دکن داویا وی هف پیوینا خویا تیبت به هف سروکا دایره تکلین درویا با کروجلات سوریه رزدار الهام احمد حتی نجارک